hakane ki Eucharist tongin duai nagabinda lakamti wat khar baron hapdeng ke jimpang ke jing shitam bau train pen kroit ye I duai ro nagabinda I Magdalena rendong Cecilia rendong Bestina rendong bad baro ki ingasem bakin yo jingai ke jinggar ku halo jangki itu airo nagabinda Ibanisha Barjessica bala pas ba ek eksam bau try in kerku kerdo Nomor kendai pusat, vers kendai pusat. Risa kosemu pagi beng syakwe Maria Abayu ajindung lawe Alleluia Tukwen kosem Maria Tukwen kosem Maria Kohimen ko para tongin Sngi yau try hagenega Sngi Saitjaiñ nginang duai ru kerpang nagabinda baru ke jingtumu jongi kamdame mintaga Sngi janmi ngidon ke jimpeit mi Pentecost bat kemas Bakhuid kerpang jimpeit mi Pentecost ban nginang duai ba baru ki bawan ki bapen shimenda kinang yo jingai kerpang kumba ki apostol ki yamad haga Sngi borom Pentecost ngi duai ru ban ngi nguru yau try nagabinda ka jingkarku kapaulate se halor ki inga senjongi halor ki kurn jongi ki bela pass ba ya ki exam bun ki school ki yo jingkarku baro ki kurn ki bela kinna ki bela to exam ki la pass lut ba ka long ke jingkarku kumjuru inang duai nagabinda le se don ki kinna bela fail ki ba do jingarmen pautrai un pentingen ki baro giwan raro kamatu trai ki ba pangi ba shitam ba unang kerku kerdo ngi hakane ka juga por ngi duai nagabinda baru ki nangya trailang jangga Holy Redeemer Niwa Center yaki co-workers yaki nangya side yaki volunteer yaki father yaki sister kumjuru yaki nang lebha yaba spoon men suyam yaka center bante bun gi jingte yikin ma ya baru ki bala yarap yangi hadominda pat ngi duai bautrai unang kerku yaki nang duai ru nagabinda baru ki baton jingdumu ban yarap ai kinang yo yaka jingkerku halor kaspa ka peujungki Bakindup laban lambas bun mensiem. Ha kerteng upa baru kon baru mensiem Bakhuid. Amen. Kajinga jango try jango Jesus Christ. Bat kajingi jango blay. Lem bat kajinga sulak jango mensiem Bakhuid. Kindon rengka bat pi barra. Ko himen ko para. Tonge sange shipor ban panmap nagabinta kilait kilat jangi. Inang yesngo niya ki kam jongi apostol ha galinong kabakadu arpopra u Paulus Bakhuid ha Rome kumno ula persyamban yasilok bat pensyai yagi ju paraju syapang kajing kardor ban ngait bat id yaw jisu bat haba ula poi Rome kalong por jonga jing shashitam jomu henre shimla do jingkermen ulang bakermen ha utrai badulay ay bateng menyelap ya ke kupar bapa agne kelip matongin sange sporu
bang inom ting shu kanu kan ga jimma ha kamajangi namaru Jisu henrengi long ki bayaisha ki bayaine tangin bratili ela de hau Jisu minta yaki pop ki sangjangi bano pa undu pen kuid yangi Jisu be ngilong ki nom pop map yangi sait kud yangi na kini ki pop baro ki bangilele nga phalam Aumlei badon bor baro bade happy ko himen ko para bangilele pop shibun da ki jim kharkha da ki kin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palat chunga da ki jingle palat chunga da ki jingle palat bakrao e chunga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa katay soti ya ki angel pagri kuwi bad yapi himen ko para banduay nagabinta jonga ha utray ublay jongi ublay badon bor baro ni sune yangi barendala mapi ki pop jongi unilam yangi shaga jingi bam jikut Amen. Try can drag obey his yangi. Try and not obey his yangi. Praise the Lord, oh praise the Lord, oh no, penim jangi penim yangi. Try and not obey his yangi. Try and not obey his yangi. Praise the Lord, oh praise the Lord, oh no, penim jangi penim yangi. tong inia duwai ngibu ya gajing tumu jangi baro lemba gajing ya side lem janga maria te suti hakabangi kin mau burom ya ka man lage singi Saitjaiñ ni IT ab aro ki ministry janga Holy Redeemer Niva Center Mawkhlam but baro ki ministry haba ki father ki sister ki le nangne but kum juru rangkat but ki coworker but baro pai janga bale ke bayo mad ya ka jinga ga jingar ku lemba ga center inang duai na binda baro ki bapangi bashitam nagabinda ki kinna ki bawad ya ki admission ha ki college ba pair bakin yo suk ya ki admission lemba ga jimpan slage ko mensiam Bakhuid koble me ubela snobha ban penkemen ya ka parte daga jimmi pa jungu kon jame utrai jangi u Jesus Christ to ai ngi karpat ba lemba ka kami jungu kamaria teisoti ngin yo ya ki jingkemen janga jingim bam jikut da utrai jangi u Jesus Christ kon jame ubat im bat sensha rengkat bat me ha ke jingelam kawe jungu mensiam Bakhuid uble junam la junam Amen. Kajing pule nagi kam chung ki apostol. Habangi la poi harum ya Apollos la sha ban shong marway rangkat bat usipai ubala ap ya u. Haden lai singi ulokot lang ya kirang ba ju ki badan hangta bat enda kilai kendo lang ula ong haki ko para walangam shimle AA persha ya ki brew jong pi niya ki trustor jong ki pa temen jong pi ban lai tino yang na Jerusalem kum ukoidi hakakti jongki Roman haba kila tokit yanga kila kwa penpelait nyo yanga namarba umdon daw AA kabanga dawa banyap nrei haba kiju kila ujor ngamban se penkerpat seu kaisar wala ngamdon AA penmudui persya kijat penriu lajong na kane kadaw ngalakerpat banyakendo patpi berbanyakran batpi namar kadai na kabanta ka jengkerman upai Israel palate yanga da une ukunjri
Por ula syong arsenam kanthi hakata kajaka kabau ula shimwai. Por ula briang sanga bahakat ya kabawan panyakandu ya u. Ula yalap ya kihima ublay por ula hikai syapang uji sukres haga papau pat klem sya penuit. Kaktiin jong utray. Isungo yaw. Sam Khatway, nomor Ndreus Pak Prapulai. Ndreus Pak Prapulai. Men sim jong a petri shutrai, kumbaka kasim shaulum lajo. Gala petri shutrai kumtabalai piao, petri kroi ki kum kasim shaulum. Apikiriu dakai ki punya la garanti, ben Mawkhlam bansiat kiba ho kabano. Ben sim jong apetri shutrai, kumbaga kasim shaulum shadro. Lada kajot nong rim ril hokin lade ayu. When you try to play kubisharu tenju try ya uba hong tenju yuba man. Uisi you try you still Bakhuid. Ben sim jong apetri shutrai, kumbaga kasim shaulum lajo. Kading utau try ben hagen doku baman, lewa shiker angka bentar kajoku. Babulong utrai kendradu ityagaho, tangki makomu bidawat miyau. Ben sim jong apetri shutrai, kumbaga kasim shaulum lajo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ngan pasha pido men sim jong kajing shisha ong utrai, punya lam ya pi sha kajing shisha baro. Alleluia, alleluia, alleluia. Utrai undon ringard barfim Ringabat Firu. kajing boleh na gospel Bakhuid katkum u anis Kau bro ame katrai. ha kata kapor u Petrus sulafai badla ya yoi bauta unsinran ya uba u jisu uid u butyaki uta ubala shania haka shadam jangu haka jingkawe miet bad ubala ong kotrai manauta uban shatkala yame haba u Petrus ula iyo yau
ula ong hau jisu katrai yau ne patkum no u jisu ula jabab yau lada nga kwa ba im hadu ba ngandawan sa lei yafi pito but yanga kataka jingong kala friang kelang habdang kipara ba une un sendran un yam yap penban u jisu shem ba un yam yap henry lada nga kwa ba un im hadu ba ngandawan salai yafi une ude uta un sendran uba ai saki ya kine ke bad uba la so ya kine ke bangi tibba ka saki jonuka longka ba shisha tedang don bunba kiwei pat kiba u jisu ulale radei banto ya kawei pa kawei naki nga tharai baka pertei ikam la ngiam ya kitaki kot kiba yento ka gospel jongu try Jingtyrwa yame ko Chris. Kohimen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Medagasngi kalongasngi kabak kaddu jonga ayom Paskha. Nadula shai ngistang yaga ayom batimahai biang yaka por light iya jonga jimane ublay lembaga Pentecost. But haganega janmi mindagasngi ngidonga jingji abakarao ka jimpay mi Paskha. Nandala shai kadega sngi burom jimpay mi Pentecost badla shai ka sngi kadega sngi burom Pentecost. Kane kalonge jingji abakarao hakabalang bad palat ya kano ke jingjia hadin ka Paskha. Bad ke jingle burom jongi yagi rikoi baro kawan hadin kane ka sngi burom Pentecost. Namar klem Pentecost ngimdon satya jingim hakabalang. Klem Pentecost omdon ke jingyala jongi apostol ki bashlur. Klem da jia Pentecost kabamud ki apostol kinjin la petri yalade na ke jing shalebe de lembaga sngi burom Pentecost bad ke jimpen sle jung men siam Bakhuid baru ki bryu ki las tang ban yosngo shapangu Jesus Christ de na kata kadau ngidep ngiha bandang kin kordor ya ke sngi burom Pentecost kon ga sngi burom hadin Christmas but Paskha bad omdon ki vei pat ki sngi burom kabakam krao ban yak aneka sngi burom Pentecost. But haba poi yak aneka por kaddu jange jingi kai shapange jimpen kray mensiam Bakhuid menin gilayos no ujisu la kili ya u Petrus hatopi kam eat yanga mo banyakine minda u Petrus udang kulmar jingmur usngau si kindia namaru jisu la kran shai hawu ko Petrus pide ben sha ya ka jing sha shito em so poi ka pon lese biha ben yak mater na gavinda jonga badu jisu yai beteng ben ong yawu ula yai ong yawu pide ben budianga walada piha ben sha ya walada piha ben kelon ya pide ben budianga kane kalong ke jingkundu ya u Petrus but lese ka baula yusno ya gane kindin ulas no marwe kindiat badula pay saudong syagita ki sipongod ki sinran jongu ki apostol lese uperkat ujisu ula jid kerpang ye uban syashitam kumne badula perkat ye ki weipat kamdame kadda udang pay ye ki sipongod ki apostol ki para apostol ula perkat lese ujisu ulle kumno ya uya anis badutip ya uya anis ujisu ula don ka jingid ka bakerpang baru Jisu sya yawu banshania haga syadem jo bunsin ti udang ken mau hapadengi apostol baro
u Jesu don ke jingit kerpang iau ya anis Bakhuid ban minda uku abantit u Jesu le kumno iau ya anis ha ke jinglong brio jongiru bon sin ladangi don bon mut ki kon haying ki kon ki pait ye ive pa yauta ya kata ime ipa ki le kumno lada ki peni ya ke jingit kam kerpang ki don kata ke jing snow hapo jongki lese ime ikam ya ita ihimen jonga ipara jonga hangne u Petrus ru ulapet ya u Jesu kumupa ulle kumno ya ki wipat ki para apostol kam dame ya anis padu Jesu ong pinum don kam ban peit bat kuslai ya kata Henry nang puson nang iyai ne nang iyai syakri nang iyai tre naga binda kaburom ya kabanga kentu ki habanga peit ngapus persambat sautu ya kene kentin kabau Jesu la ong ya une part pin le kumno hato unom im badu Jesu ong unsa ap nekan naga taka daung ila yosngo hang ne Jesu ula ongru ha kene ka dor lada ngakwa ba unsa ap hadu banganda wan haka kata kamud ula kulmar jimud kabamud unam yapshu bad hangne ke jimbatai jonge baro ki rikoi kamdame ki patman jonge balang tertulian Augustine Bakhuid John Chrysostom Ambrose Bakhuid baro ki batai kai ke jimud kabau Jesu ongkumne hau Petrus chapang uyanis Bakhuid Uyanis Bakhuid ulong uba iap kadu na pedeng paroki kadar mud ki apostol kat kung ka history ki ong Uyanis Bakhuid ulayap house name shispa iwe edi kabamud haba udap kindai po lais name karita bangitit ulayap iya ka jingim kalam kano ka jimma ulayap temen Henry Bahro kadwei mud ki apostol part kilayap mater. Ya Uyanis Bakhuid u Jesu lese ulayada ula sumar kumba ong kumne ki ap ki wei pat ki patemen ki ong badai u Jesu la sumari yawu bado Jesu la sumari yawu kanang ba unto ya ke gospel ba bhatam ba baro kinsa pule bat kinyo jingit kumba Uyanis Bakhuid ulayamat kumjuru u Jesu ula kwa baunia temen na mahar bale ula ban hikai bon ki jingit ke jinglong jungu Jesu bat ki jinglong jungi apostol kumno kila yomat bat udang peit ya ki wei pat ki gospel bat ulayo ya ka jingmud banto ya ke baro kaba ki wei pat ki nong to gospel kim batto na kata dao ya ka gospel jungu anis kalang ya pe shibun na ki gospel jong ki to laingud Matthews Marcus bad Lucas bad khatba ya kaba o Uyanis Bakhuid la to la ya pe shibun ju ke dau ye ya kaba kiwei pat ki evangelist kila to ha ka gospel kata ka mud Jesu dam pen kre yawu hadin mano ba pule ya baro laitili ki gospel ki stang ban pule ya ka gospel jong Uyanis kin stang ban dap da ka jingid kerpang yawu Jesu but kumjuru don ki jimbatai shapang kane a ka jingong jong Jesu yawu Petrus but shapang Uyanis Jesu ulam mod u Petrus ulam uba deban bud tineng ya u Jesu namar ka primacy opo ulong upa Bakhuid uba deban lo badu deban long ka nuksa kumba im ya u Jesu haka jingim jongu kabamud u Petrus uladon ka kerdan kaba kam kerpang kaba u Jesu labu badu Petrus ru udeban peni ya ka nuksa nagabenta ki banget kumno u Jesu la shashitam kumno u Jesu la ya hakaju ka dur udeban iya bangitip kumno u Petrus ula ya haka por ban peniap ya u ula kerpat ngam lomba bit dor ban yap kumba yap u Jesu te sanar pana iyanga markompo te kli shapo bad kijat chajron haga taga dur la sanar pna ya unamar ulang ong ngalong uba tolon ngalong ubam ngamdon eye banong ngalaban ya serim badu Jesu banang tangitip
Yau Yanis Bakhuid ulong ru ubatei kabamut ulong uwena ki apostol shamla shonglo habangi karan syapang Petrus ula shonglo udon kalok udon ki au kurimru ngi haka Bible. Henry Yanis Bakhuid pate ulong batei bad shimla shong bad ulalong ru kadakashin jongka jinglong soti hakabala. Ulongru ya ke dakashin jongka jingaiti pengantang ya kirini yang baro. Batumjuru ulongru ya ke dakashin jongka jingkermen. Ulongru ya ke dakashin jongka jingkermen. Habau Petrus uyang nagabentaka ya ka nuksa of imitation of Christ. U ya Yanis Bakhuid ulong ke nuksa jongka hope ke jingkermen. Baro ngi kilingdo ki riniam ngi kermen habang ila ino yaki eke baro jangi ingasem balong teisoti ban im marwe nagabinda ka burong jang utrai kane kalong namar ka jingkermen jangi kumba uji ulakular kane ka jingkermen kat perlong yangi ban yai beteng kabamud ha ka balang ha ka jingai jangi don ha kane ka arbenda kawe ka benda kalong bur tinneng yau jisu kawe ka benda kalong kermen hau jisu jing kermen bat ka jim bur tinneng hau Petrus ubala bur tinneng yau jisu hau Yanis ubala kermen hau jisu wat haba udon hapatemos haba ngitip yau Yanis suru kila bread shisha haka umbinyang Bakhuid Henry kaketin ubalai bat ka jingcia ka batai harom labrat yau haka kloi Henry kalam mungkin dia tru ya ka metjomu bad habaki yo ujisu la yishisha yau la kerku shisha yau kila seino yau nakata ka yang kloi nanda Phah yau shaka daulin nong patmos badula sa ha patmos hadu ba undaya de nangdo ulayo pauro yaki ke baro shapang bane kabamod Yanis kumba ujisu la ong don ki jingto Bakhuid bat ke jimbatai ke jingto Bakhuid ki ong Yanis parte pat iam don ru kata ka jimbatai ka wan la tep yau ha Ephesus bad habaki pet kim shimlalap ya kametiap kum da terte don ru kum kata ka jimbatai bad ki krancha panga relics jongu tangi jain ginep te kabamod lese kadba ujisu ula batai shapang Yanis namar ke jingit palat yawo bat ka jingtumu kabautrai ulabu halo chungu lese la rano yawo rukum Enok kumbangi pule haka kitab Genesis ublai ulara yawo Enok handa ulayap shajarong shabane kane kalong ru ke jimbatai kabangi don haka Bible wat ladangi don bon ke jimbatai kimpat don ke jimpin shisha halor kine ke baro Henry kaba ngilaban sotu kalong ujisu uladon ka jimmut halor jungi ivei pa ivei compare ladangi yap hakano kadu lese don ki bru ki yap mensau ban ni don ke jinget bit habaki bru ki yap mensau wadia ki Catholic mangiru ni don bon ki jingting bad habaki bru ki yap mensau lada yap julop ngimju parung roshai kane kalonga pa persha ya ka saindur ke jengo play ladang ilong ki bangit lada yap mensau ne peniap ne le tin pasi ne kano kador kataka sambaro kanum hiar hangi namar ngilong ki bangit namaru Jesu la job ya ka jingya Henry ngiti don bon ki Kristen Catholic ki bapakaru habadon kano ki jingjia ngibu ya ki haplau ing wat nginum no chubenra ya ka metiam hapo ing walada ki de ki kon la jongru kane baro kalonga benda jonga jingait beach ban ngidon kamban pin bait ya kane ka benda larangin pin bait larangi yait peteng ya ke dustur jongi wat hadin bangilong Kristen ngimpat long Kristen pura ngilong Kristen shiteng haka dustur shiteng haka jingait bat larangi yum kumne nginum laban poi shabane ngide ban long Kristen bajanai dakaba ino ya ke jingting shadin dakaba ino ya ka jingait bejangi dakaba ino ya ka jingtarai smiujangi dakaba ino ya ka jingkain sangjongi baro lemgonda ngimlaban nong yalade ngilong Kristen ban minda ujisu ukuaban penjana yangi lembaga ne ka gospel minda gasmi kaba kongsan ha ka jingem jongi kalong bangilong ke babudia ujisu
Kalong ke bakongo, ngilong ke bango kongo yau Jisu. Bangilong ke bakinti burom yau Jisu aga jingim. Ko himen ko para tonginang IT yaga jingim jongi. Lesengidon ke jinglong jongi Yanis. Lesengidon ke jinglong jongi Petrus. Lesengidon ke jingkot kumu Petrus. Lesengidon ke jingkot kumu Yanis. But what kano ke jingkot ngide ban long ke jongu Chris. But ngide ban bud yawu, ngide ban kong yawu, kongu yawu. Ko Jisu be kardo yangi minda. Lemba kaneka gospel ka bangi puson menda bangilong shisha ki kun ki bakermen kami namar me kot yangi ki kristan balong ki kristan jong ka hok kristan jong ka jingkermen kristan ka ba imitate bud yame bud tenang yame haki ke baro hapedeng ke jing jinjar ke jing shitan kerku yangi agane ke sngi ka ba kaddu jong ka ayom paska ka bangi pen karen na ka binda ka sngi borom pentecost pen sule yangi daw men siam Bakhuid kumba mela pensule yaki apostol jame balong ki bashlu enyaro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tongin pla yaga jinge chungi pangin long shisha ki sakhi bajanai naga binda u Christ ha ka jingim ka chungi ngange au play pa badon bor baro unang tao ka bening bad ka kindo Bad how Jesus Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi yau bela puna mensim Bakhuid yau bela khan ka Maria tesoti yau bela shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayau la yau la tep yau ula kya shaki baya haga sngi ka balai ula mi pat ne ki baya ula kiyo shabene u shong shakamon uplay upa bor baro nangda man pat ben bishare ki bayim bat ki baya ngangit au mensiam Bakhuid aga balang Catholic Bakhuid aga jingya silak kiri Bakhuid aga jingma ekipo aga jingmi pat kado aga jingim bam jeke amen Lai spa nyo pundri. Lai spa nyo pundri. She met what she meant say. O Jesus Christ try. Ira amigo para jingayu pugawai. Ilang ugau Christ. They bantu liada ko jingtyrwa. Balang baba. She meant what she meant say. Oh Jesus Christ try. Ira amigo para jingayu pugawai. to ya duai ko himen ko para baka jingknya jonga ba jompi kalong ka ba priang hun hau ublay upa ba don bor baro Do try and bring it in Kinyari T. Jompi. Nakamantar Jiro Ro Ratang Jum. Jimtoying with the Balam for Jum away. to pediang ko pa Bakhuid ya kanega jingtyrwa bari jongi ya ka bangi bandra hakama jome da ka jingkamen kabangi kin mau burom ya ka Maria tesoti bala kerku pato ai bakan long nagabinda jongi ya ki bala penyaso ha ka jingkinia u Christ ka jimpentengan hangne haparte bat ka jimpen imbam jikut jongi uba im bat sensha jenom la jenom Amen. utrai undon rengha bat pim Ringa Bapiru. to kentiu ya la ki donut You can do Yaki shall try. tonginai ya utrai ublay jongim By Shong Hog Wakadei. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi banyero iki kamba jame haga jinkintiu nam ya baru ki rikoid bat kamdam ka bangi dankin mau ya ka Maria ka teisoti bala kerku ban penbana ya ka jinkrao jonga jingisne jame haga jinkrwa ya ro jonga namada shisha malale ki kam karao na bakush bakud ka parte
But mela priang ia gajing isne bakar hai jame naka pateng shaka pateng haba mela kami ia ka shakri jame ha gajing long rit janga mela ai hangi lemba janga ya u Nongstoin janga jimpenim ya u bendrio u kun jame utrai jang u Jesus Christ lemba jangu kakin hun jang angel kamane ya ka buram jame but kamen ha kama jame shi junam ni karpad me to ai bagi sur jangi kinya so baka jangki hakawe ka sur janga jingtyrwa ya ro kadba ngi pen banam Bakhuid utrai Bakhuid ukleni pai Bakhuid tegida Dagan ram jome Rayo sana shatro Rayo sana genro Rayo sana tongin terpadio men sim Bakhuid ban pensleyangi bangil long baslur haga jingate bangil long baslur ban yang sakina ka bendau Chris wadlada kano ka jingjia basosi ngilong kibayai ne ay men sim Bakhuid na pensleyangi pensley bahar ke jing tumo jangi pensley ki inga sem jangi pensley ki men ki para ki kun ki mi ki pa paro haga jingim jangi ay men sim Bakhuid na pensley ka ministry janga Holy Redeemer Never Center hamal lagi beriyo kabangidang ay ki program paper ay ka long ka badap ta ka jimpen sle baro ki bashimenta kinang yo jing hai ka jingorku ka jing light luit met batman sim ay kabor men sim Bakhuid nang treka baro ki badong ka men sim ben chakri ben yarap ya ka center daka pisaka tengka daga sap ka pong jogi ki coworker ki volunteer ki nongya side pat baro ki bakirshan yangi ha bante ben pin bha ya ke nega center ay jisu unang pensle ki bara ke nega lima kumjuro ya bar ke kina ki ba ward ya ki admission ha ki college ba pair ka ba ki late ward kinang yosuk ya ke admission pakin document shishu ha ga jingim chunki da shisha melong Bakhuid ko try kata may jong ka jing Bakhuid barom namar kata ni karpad yame to pen kuit pen gantang yakini ke jingtyrwa jangi da ka bapa ya umen siyam jame kun ka umje halo jangi bakin kalalam yangi kamet bakas nam jangutrai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yahu badala ka mons ngaba wala pediang ya ka jing shashitam wala shim yawu bada kaba aingu yame ulakdia yawu badala ai halage senran u ong to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti nakabenda jumpi haka ju karo kamendala le abam ula shimya ka kuri pada ka baingu biang yame ula aya ka halage senran u ong to shim batu dina ka ne pi barro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai badbam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi pa naga benda ki babun naga benda ka jimap yakipo to le ya ka ne ban kan mau yangam Kasnam bakardor jangu Chris to pen kui ke men siam hadim pen kui pen koi pen kia ting ya da ini na ubaman kajim maya jong kajinget Kata sim
bagi batu meuku bagi menagane kakuri iben naga jingyak jomi kutra Namar kata, ngi ke bapen menda ya ke jingia ba ke jimmi pahajongu. Ngi tarwa hame ko trai upo jang ke jingim, badia ka kuri jang ke jimpenim. Ngi da aingu aidem, namar melanyu yang ngi ke babit benia ha kama jamme, ban syakri ya me. Da ka bas ngevrit ngi karpa dia me. Ba ngi ke bayo benda ha ka met bagas nam ukris ngin long ke bala penya tele kawe da umen siyam bakhuid. Ko kinwa ko try ya kabalang jangme kabala priyang hasatlak ka perthei bato penjanai ya ka haka jingi ringad badu Francis upa bakoi jangi u belbad marve u bishop jangi badbaro ki lingdo to kinwa le ru ya ke hinmen ki para shinrang bakak करते kibala Yotia da kabakar men ya kajmi pak wadya baro kibala klat no haka jingis ne jangme to priyang haki ya ki shaka jingshai kakma jangme to isne yangi baro ngi kripa diyame nanba ringad batka maria tsoti Bakhuid kakmi jangublei u Joseph Bakhuid u kring janga ki apostol Bakhuid badbaro ki ringoid ki bala pensngewa yame patengla pateng ngindup long ki babit banyo bendalem haka jingi bamjugud badbangin ya yaro bad bendon borom yame daw kunjang me o Jesus Christ. Dahu lembadu badhahu kallah hame ublay upa badan bo haka jingelang kawe jungamen simbaku barok kaburam bad ka jingyaro junom la junom. Kohimen kapara tongin duwai pupau Jesu lahi kayangi nagabinda ke jingdon kam baro kam tame iduai nagabinda ke jingjap pat ke jing seizo jang ke jimpet meet Pentecost pat ke sngi burom Pentecost iduai nagabinda baro ki ba mud banwan ba bon mud kin wan shimenda pat kin yo mahat jisha ke jimben sle jang men siam Bakhuid halo jogi kopa jangim ba hane kalong ka Bakhuid ka teng jame Bhagwan ke lima chame kalong kamon chame hakenda ukaba meni twai yang imita ka jimbang jangi kabahala kasmi batomap yang irengkang jangi kumbangi rungi map yang beles new yang batwadialam yang isya ka jimpan shoy and rate of light yang naka basiniu top light yang karpat ko try na ka jing siniu barra haga jing spoon jamme twai jing suk jing sign haga sngi jangi Krampa daga jingera ke jingis ne jame ngilai bara bona ka pop panginyo jingeda na ke jing jinjar barra kat bangidang ap ke melindi aga jingkermen Bakhuid pat ke jingwan pa janganam penim jangi o Jesu Christ nama ka jame kalau kaima ka jame ka bor ka buram jilam la jilam kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janganga ai happy Wat pedi ki pop jangi entra ya ke jingai janga balang jamme bad ha ke jing spoon jamme to ai ha ka ya ke jing suk bad ke jingya tele ka we katkum ka mon jamme mame ubaim bad basensha junom la junom amen ke jing suk utrai kandon barabo renka bat pim renka bat pim dap da ke jingai do trai to ngi ai ngo markelia Oh
Hakumi Kulambro Jungle Blay. Hakumi Bakit Naga Pop Jungle Parte. Sukitoki Bella Kocha Jinkawai Jungle Kulambro. Broken rod, long question called from the room for a young junior. The ratio of the team can receive junior as a here. Kamet Pagasnam Jungle Chris Country. Siam jungi. Melawan man pen kadang yang i daupu baning. Kamen bagas nam jame. Karko yang i ko Jisu i ke bapdiang yang me haka men bagas nam jame. Partunjur ya ke batrang yang me haka kamiyon yang men siam. Men sle halo jungi ya ka bort mai Jisu. Pangilong ki kerstan ki bajanai ki Bakhuid. Karko kardo ya ki bapangi bashitom na pudeng jungi. Ay baginang yo pediang ya ka bort mai halo ki dekot men jungi bara. Kata ki tiapang kata ki ditawai. Ay ka borj में नंग त्रिकम को जिसो भी करको कर दो या बाहर की कोण की बरके का स्नीका बाकी किन्ना की बाद ये की एडमिशन है कि कॉलेज में पैर कुमजोरों को जिसुंगी आई थी या बाहर की डकॉट चंगा होली रिडीमर नीवर सेंटर बाहर की भाइयों मिंदोई लंबा करने का सेंटर लंबा का मिनिस्ट्री ऑनलाइन बाहर का मिनिस्ट्री अन्य है का सेंटर कमता में को जिसुंगी आई थी या बाहर
Kikon giba wanchimenda hakene ka jimpait mit Pentecost bakas giboram Pentecost ay baro kinang yomad ya ka bortamay ka jimpen slay jung men siyam Bakhuid ka jimpen slay bar ka jimpen kim jung men siyam Bakhuid halor ka met ka pan har ka met siyam jungi hallelujah 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 Jesus 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 ay bor karar lendi yang iko Jesus yalam lendi yang iko Jesus komen siyam Bakhuid wan ya halor ka balang baro ka we wan ya halor ki inga sem jungi wan ya halor baro ke jinge jingshitam jungi wan ya halor baro ke jingtumu baba jungi hallelujah 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 Jesus 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 ngi dia me komen siyam Bakhuid ngi dia me ko blay ko pa ngi dia me ko Jesus hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duwai habalak sayang ngi ko trai daga sakramen Paskha ngi karpan bamangi ki bereke ya ka jingkan mau burom ya ka kami jango kon jame ngilla ban pen pau ha ka do ban yap jangi ya ka jingim u Jesu ubaim persen sha junom la junom amen try undon rengka batpim play badon bor baron karku yapi upa barukun badomen sim Bakhuid amen ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha jangka Jimmy Phah jongu Chris hallelujah hallelujah Isang mo iyaw play hallelujah hallelujah ko himen ko para ko bang pen kan mau minta kasgi janmit nadu hindri baje ngistang iaka jimpen krai pet mit hadu kadar baje ngin sadon ka jingelap ke tinu trai jimene sakrament kerpang nagabinda ka jimpen slay jong men siem Bakhuid bar ka mas Bakhuid bar kito baharo ki bala banwan shimenda hangne hak jaka snga banwan kito ki bamla kumba pi shimenda mendaru ngin sanang ai online ado hindri baje hadu kadar baje badla shai ka ilashisngi sngi utrai ni don ka sngi borom Pentecost ikwa baharo kin one person hangne namar kane kalong ka bamindoi ya baro ki bawan tuai hangne ha Mawkhlam Nongstoin ikot ni ver epi ki bat na jingairu banwan shimenda ka des ni utrai pila banwan na shilong ka shim arkanda eye ban poishane utrai unkar ko epi ba pi baro pinyamad ya ka burom bar ke jimben slay jong men siam Bakhuid ha ka sngi borom Pentecost Nakanambar ars pa andre punyo ars pa andre punyo O mari te sati palo balati leda jo bantu bia palu pun siapertai ublei mari badap tingai Abura Mawkhlam berhubung hamsim Bakhuid walalong haba menikang cerita berapa jenam la jenam amen. En ya ra ya try Jesus Christ jenam amen.